If you listen to us, you get eternal life. Yama adishe nyina ha ena wianso na yema mo akwaba emra agenkwa 101.9 FM so braso se enenso akwada foforo tweda mponyankropon de adom ye die na ensem hodo wo ho a eboa ema asetena mu nsem wiepei no se bomode na yema maso etumi etie ye de bedom na afi ye nyina so etimi kire ya adwene ewo ho na eniema etumi koye enra asem be kaya ye hye dwuma de biase na ye hye obo se ene ye beto aso e de amamo ampa nyankropon adom wode yankwa ache yasa so ahia de a na eni se de ebo an hye mu no yedi mu hwambo otu adhwe bra na bodon kwa pa ho minute no edu emiensa na sabra no ka sai de eye osuani asare watrase e ofia ne babo akenkanfo nyina ye krado eno ye hyase ne busa se wonyame no ne man ewo he na sempu ana ye som no te koye nyamsom ene ne man eno nkomo ana ne edie na enra na young guest ana oka dwumadie ho na ye nakoa moshe na wone papa nyina ko adwenkrom ye hunu se Ghana de untumi nkase yenye nyankopon man ye obaade na eman na mum ne som no em se no ne ade aka empanifo yi epese omokyere yen se som no a ye ni guso anase ye ni abre a ye guso gidigidi nim se som obaade no eja no ne som se nya no ne som dia na ne som no he na kwan ben ana ne som no ye be fa so de asom no we ni nsema wodo ne babedi ho nkomo ene awie wa agenkwa 101.9 FM tax line no 0204 905 655 0204 905 655 ida so be send WhatsApp message and say obe WhatsApp voice note and so be send SMS text message normal one ye bia emu bia baba bia make nka dia ma Facebook ya Agenkwa FM Kumase 101.9 and afi oko YouTube ya Agenkwa FM live na live ne LIVE Agenkwa FM live Agenkwa FM ne bom na wa ma space na fe live no kwa kai so be subscribe obe share na fe wa mia notification bell no so sere bia bre bia ye de betum bia no won so so obetumi atenka na wa hwebi medin ene Odame Kodua Daniel mpanifo mama kwa ba ye ja la ponte sen ya minadom ya do body asese ene nso odemo ba be kan yensa asumdiem eno ye hye nkomodi ase obiebie ni mani so ama ekosi se Ghana ye nyamsom ye obade eman ye nyamene man na nani mibusa wo se nyame no eguma hodo enti emudie he na ne man ne Ghana because kan Bible na o se oman bia na nto ni nyame di mo se o moso mo nyame ya o mo na nto mo nyame di mbate de ye beso mo urade ye nyankopon it tells me se oman bia woni nyame enti nyame no emudie he ana ne man na oman Ghana na o de okonkron ni nyame somafo ya obaye okay Mam Zechariah chapter 14 verse number 8 de for Zechariah mechia won watiefo nyina ajoso Agenkwa FM ensema abre asi esane asase no so ensema no odin enti de yesa tiefo nyina na se but when I can Bible no okay be eya no be mic na mama de yesa tiefo nyina na se ye besre worma ya wormi abotre ma ye adamra omototo bombo da binya bomb kafra na wormi ntie ensema ye de aba no ababo Ghana ane wiase nyina sanse wo kan Quran 13:38 yankopon ka asem bi ho ase ye wo bre bia ne mu nsema eden eba pacho koma mi
Okay. Oh, Quran and the Bible, Zechariah chapter 40, verse number 8. Zechariah chapter 40, verse number 8 to 9. Say, Edano and Quincy will be to Jerusalem. Tete Brenda, we are seeing an Israel pet, Nesmi and Copon. No, it's a baby bedra, I'm assuming that we Israel, no, a be free Israel. I say, a mufa beko, a poe fan, a punumu. Na a pierre, a better menu, or say Bacobako, a poe fan, a punumu. I want to cremusum coye, a make. Okay. Na ofan akọ atoye fam epunumu. O se afan so beko atoye afam punumu. West Africa, eno an ni Ghana. Ko. O se ehuho bre ni awo bre mu na ebeba. O se ehuho bre na awo bre mu na ebeba. Na Ewurade bedi asase ni na so hene. O se so so miensa ni na hyema wa asase so se ebasa Yankopon bedi hene wa asase ni na so. Ewurade beye befua. Na ne din beye befua. O se sa bre na Ewurade beye baako. Okay. Na ne din baako. Ahinta sema wo mne we see another topic. Akomhyefo ne asoma afa won ba asase so ina ye wo Yankopon da ne ho adi kire wo. Te wo Abraham Yankopon, Isaac Yankopon, ti Jesus na abre so mpo no o se meja. Said your major. Nde di e kire Yankopon a obo soro ne asase a aboso ne Rabia ni odi okonkron ni amesoma afia aba o man konkron Ghana ene wi asin na ni din Rabbi. Yami obo soro ne asase mam Quran chapter 87 verse number 1. O si ni din Rabbi. Na say Rabbi de ni say cheche for. Aha. Si de ko Yankopon bi din. Eyenim dia na ni ho. Enti manenkenkan Quran o wi ambachiri. Quran chapter 87 verse number 1. Na isi ano mo gidie no ye Islam gidie mu na mukra ana Christosum gidie mu na mukra na Judaism gidie mu na mukra. Ana dwumedi be kwa wie be hu gidie a ye kurem. Okay, me da say. 87 verse number 1. Quran chapter 87 verse number 1. Oh, okay. Call 87 verse number 1. Or say, but the sky and the knocker. Quran chapter 87 verse number 1. Okay. Quran chapter 87 verse number 1. Quran 87 1. I say, glorify the name of your guardian Lord, Most High. Or Most High God. Who has created and further given order and proportion. Who has ordained laws and granted guidance. O se ono no bo so ne asase. Ene ne ama wo mi na. Ono ne Rabbi. Enti what they call Arab kasema we yin yanum kramofo na etumi kira se yi. O se Sadiq Mamesma Rabbi ka Ara. Okay. Sa Rabbi no bo so ne asase. Na hinta sema wo mi. O se asma fa won ba asase su yinara. Ono ana de won ba na wanda no ho adi. Anchi obia. Aje okonkroni nyame somafo yawo. Into here Genesis chapter 14. Na adentina obi be soma se be na dwuma na onda ne ho adi nchew. O soma me minimum na bi si dem akọ. 101.9. Sa topic we no kra na ka no so ye another topic e say ye sheda na ye hwehwem. We say we start Genesis chapter 17 verse number 1 downward. I say Abraham na abre so e Onyankopon da ne ho adi. E di kire Abraham. O hwe Exodus chapter 3 verse number 14 downward to now. I see Moses address you Yankopon da no ho adi edi Moses. John chapter 5 verse number 36 na enso you Yankopon da no ho adi edi Jesus. Quran 112 enso you Yankopon da no ho adi komshin Muhammad. Jesus ofri ne papa ya nche ne bai wona soma no si sign si de be da no ho adi biem kire. We are seeing any afro yami na asem ho. Sa Enti Jesus na nsem na nkasa Bible ye da ho no kra wo 7% pe. Nani ada na mo yisu. On say Jesus can sembi. O say asase so asem po me ka kire mo amonyindi. Be de na me kan so asem kire mo ambaje adi. Asi ya kire no kura wo Bible ni nkontompo eden o Bible no mu. Ansa na tumi mu ma mother book no konkron ni amesoma afo ya de da ye no. Ya de na di a kire wi ase. Bible yo huna mane pa ha. Sa na tie. Eso no aso ne kura ye o. Enti mam Jeremiah 88 ni ahwa asem bi e ho. Jeremiah 88. Enti no wa me hu said your boss so ne asase ne friend Rabbi. But what kind of Bible no so say in the beginning God created heaven and earth. He say mfitiase no Onyankopon bo so ne asase. Nti say Onyankopon ne friend Rabbi. No Rabbi. Ma peda na ma kire mi yi papa. Isan say di ne wiase hun ne di akira asom be wiase. Okay. I say Jeremiah chapter 8 verse number 8. Now so muka say
ye yanyansafo erade emra wo yen ho ampa hwe atwerefo pencil atrofo amane adane atro so one more chire nsem ne pi one more chire ne kontompom. Okay. Jesus obako 150 years and one chire ne ho nsem enti na asuafo na ono nam na one mo hefa. Okay. One mean any ho until last na me program bi o Asenfusu radio station back so na me chire say Bible nsem chire for na chire Bible once you kasa bi ya say actually na afri Yankopon no humi mu me boa enye sa na kasa na te net say ayen nsem na afri Yankopon no humi mu de Gabriel be ka chire commission na o gina asase no so no en afri Yankopon no humi na enye de nipa no chire ye ne bia na say obeka ye no so nipa na chire obeka chire nipa nti nipa na be twira to ho na me chire say Jesus ye obako 150 years ansa na ye chire no ho nsem nti e ko ba asa na asuafo no no nam no mo he enti na o tia se ni nyina no ya ntwere na asem bi anto ho na ko ye keka bom ti so ko de ono chire Jesus no ho nsem to ho Jesus no secretary ye friend Barnabas. Okay. And so bra or the say room for the Christians so ba ye Barnabas ya no ye Jesus ne secretary o chire no ho nsemi ono mom ne nsemi na room for yi free Bible mu Bible ne bia ye yi nsem ne bia free na de ye free mu na wan can mam Barnabas page 96. Okay. Enti Barnabas de na wo wanya no Barnabas de na amanfa nsha Bible de no sa wo we na ka eno so ye be na hu program sentence say Ghana ha asofo ye wa asofo be 500 o Ghana ha sa wo me bi da na ne dem sisi ame no ka sei ono no yiso ba on fama the question is say mo che say Yesu e ba ko ye no 150 years later sa na ye twa na ye twa no ho asem na sabre no so aye twere na suafo ni nyina no omoko omawu na Barnabas ana ono twere ni ma Yesu ne dom no ono twere nsem ni bigu ho but ana ya fa nka Bible no ye yefrim mesum no mionu di adanse se Bible ya twere ne Ghana ha na sa na tie kwasi kokko na twere de breye nti Barnabas de no konya ne okay Nyame Kasefania chapter 1 verse number 12 na Yankopon ka asem bi ho o se na edi akire o se na edi akire o se ode no kre be hye woman mu enti man Barnabas page 18 Jesus na nkasa ka asem bi ho on se Israel for no ko ye nkrofo bia na wo ma so ode enti we ho na twere ye sa book of Barnabas ye kutamu book of Barnabas eni edi akire bra enokre no ap no the Ochers are in Nigeria. Alatani and a true book of Barnabas. So no so nipa. Na me patch say eni dia chire ya no krani pie no. De ono koko hu Barnabas no ho nsem na wa twire bi edi ap say Jesus say ni nsem a o kan o say na nsem ne den eti. Odi edim ko mo ne ka se kan book ho asem a questions na madoso Barnabas page 18 paragraph 2 Jesus answered they are written in many parables wherefore thou art attend not to the letter but to the sense for all the prophets that are 144,000 osi yame na suma fa wono ma ba sa so ko won dodo 144,000 whom God has sent into the world has spoken darkly osi na misane nti won nsem o mo kan pi wo ho ma sum ye den awu adifo na Onyankopon so mo mbaaye no omo nsem be kan ni sum sai wom won mo twere ye no okay osi na misane nti won se me chirem Israel for no ko ye nkrofo bi a won ma so ode se nyame suma obi man ba asasen so a won mfa na asem ya asem wakwa wie na ansan won be twere ne nsem no nti bisa won se asem na o kan se mistake bi wo mu a anka wana be correct ono be kan asem na anka so oni ho no be kan na anka sa wan twere ne ngomanto ho se Isaiah nsem ni pi wo ho no megu abotembre ya me ne o kase okay nti akonkron ya me suma afia be mani na pi okay yes nti Jesus to aso kan asem bi wo ho but after me shall come the splendor of all prophets and the holy ones o se di akomhyefo ne asomafo no so ni na o se mechi no obeba and shall shed light upon the darkness of all that the prophets have said. I say oba or the high baba be share woman dada na eyesum no mu because he is the messenger of God. The sense on no yam na smafo. Christianism bedru wiase 1500 and something years near women. Hwe ka se bia ye kan Matthew chapter 6 verse number 9. Esum ni bi ni. Yes it's saying. Man kan na mi chirim. Matthew chapter number 6. Verse number 9 downwards. Concluding your message for David, Jesus one cast answer me with Israel. Okay.
ono correct kasa Jesus can we Israel I say Matthew chapter 6 verse number 9 or say verse number 9 or say enti momo mpae say yen eja wo osoro yen eja wo osoro wudin ho nte fesua opani wa ukrom hinumpo yinimpe wa wura hemfie na wa kwa kan kire nse nana aya ma wudin ho nte a wodo ho so bebe fie onumpo nimpa no na o ka kire Yankopon se ni din ho nte a wa hwe kasa papa konkro ni amesuma afọ ba se dabi Jesus wan kasa no Israel kasa papa ne o si eja wo so wudin ho te aye wudin ho nte okay Yesu Kristo so bedru wiase kasa na baba pim ne enti Bible ye da he ye hwem ne ye de kan nsem e kan okura na kira amanfo sense we Israel ni friend Christian Bible we the ban Israel ni akwara wen 5 years impon kan on fan ye hwe sense Israel okwa ye ni wuma ba ko a ebuma ye friend Bible ye wo Moses mama na Moses na nsem obeka na nko na eden Jesus there Jesus nko Abraham Esther ho nsem obeka nko na eden ewum enti we bra abrofi pese won ko pensem ne bi e de ba won mu krum no won ko Moses dia na yamana kakra Isaiah dia na yamana kakra Jesus dia na yamana kakra enti wonum yan kakra nkranti Jesus na ankasa Bible ye da ho nsem ewum no just 7% yaka nyina yentro yaka ina nkonto enti besi de identify no kware no na ye de identify entro no so enti na yang me so konkro Jesus kan wasi ya me so afo no ba wasi nkontompo ni na bededi sadia wo kai ye nuano kramfo so miehunu se Yesu Kristo achi no de Kristo no ka so beba no Muhammad sisi amoso mo ka se no so achi no so obi foforo ba efre no osomafo ya enti de mienu no ho che so achi mam Quran chapter 61 verse number 6 Jesus can say bi wo ho Quran me se wo yusu me de na nka mpe okay ada ni nyina nya de kro ya de kro na we profo at times omo try na ebi book le dane ni abese mom ya ko share book achi ana mode confuse ye ana book we yesin we ana we ye yibia frim esu ni nyina ye koba de ese ye frim ya so na sekuta ye anti say o de bananken kan owi Quran chapter 61 verse number 6 Jesus na nkasa kan asem bi wo ho o wie no din amesoma afia ho adanse obo ni din wom o Quran mu obo ni din osomafo yawo o de okenkan wi amachiro mu okay Quran 61 verse number 6 verse number 6 next time ya no obama masonte me de Quran ne beba okay pacho se wo hu 61 verse number 6 ko remember Isa papa we Quran on time sia kra missionaries ono no de no mama family de ka wo de no de anko abi na ye ho kra Quran chapter 61 verse number 6 or say and mention when Jesus the son of Mary said was Mary ne ba no Jesus children of Israel was Israel may indeed I am the messenger of Allah to you, confirming what came before me, the Torah. Me de Yankopon suma mo mu Israel fo nchen. Se Moses mbra na amadan dan Torah no, me mbra na meye ni ye. Okay. Kwe. And bringing the good tidings of the messenger to come after me. O se mi machi no osma foforo besia aba machi. Whose name is Ahmed. Ni de Ahmed e ya komshini Muhammad ya misha na so mi kan no. Verse number 9. O se say it is he who sent his messenger with guardians. I say no best asma na kwa na na ba bebo no Yankopon no so me ho ban. And the religion of truth to manifest all over the religion. Although those who associate with others with Allah dislike it. Fisuwa. I say Bible Yankopon no so me ho ban. Na odi gidia isipi baba. Kase nyame ye ba ko. Hu se nyame ye ba ko. E pa na se nyepe. Nse nyame ye baako kase nyame ye baako ana kase nyame ye baako eye pa na se nyepe eno mo mutie ne beti majajama ye enyepe okay yeni an me Christian for the one man kase nyame ye baako nkramofo nso be the one man kase nyame ye baako eni nti otumi ko baabi ntina kramo ne be jan la ilaha Muhammadu rasulullah o wi ya no akwa je bansel de ato na sen okay nyame ye baako na ka na ye adwuma se nimpa hu se nyame ye baako a
Send Panonco Madam home. Uncle Ninsini ho, Uncle Comfort, Uncle so far, or Sunsum Juma Hong Kong Jemwa. Okay. She see I yet young. Patch me too. Young fan say papa, do same fin. Wakoma lam ho. Aquacoje bansere atonase. A yira drew. A sounds you to a drew. What do you say in the name of one God? O Jinidi, Uncle Babia, Pound Bambo Biam Free Babia. Yet here, Anase Bobby, a grademia. Papa Ban said that Nasrin Tissiboni ran Yamishina Fim, Waya or also Seboyacho, what a tonam, one God demon, Granny, or Sijana Hona Meba, no, I chose not a tonamawi. Wouldn't you pay me in one abon Hoban? Ah, Mam Sam 91. Okay. The Becca be a Babu quotation. Mam Sam 91. Yes, she shares 7 soba. Usumi I say Uncle Pombo. Okay. Yes. Psalm 91, verse number 1. I said, dear Otsu, or so slow in Tabia, Tabia, Uncle Pony fee. Okay. Quite. Your Otno for Ninu Arsenal. Yes. Miss Erade, Sam, and me Jan Cobia, Nima Bankasi. Nimi Yanko Pon, Army Demi home, Matono, Ampara, or no Bedjim will a free if it is soon for if you. Yes. We are say. And it's also me, Amia. So, town Fnash was soon for dear Saint Cry, Uncle Pons, and me, I made you away from. I saw for Nubia. Yeah, Nipaboni, Timmy, 2 or more, so them could boom to pay, Ebomu. And so the ma, Omugukamu, a coincia, Musia Coya, Mia Juma, Nakado Macosho no Mawuno, into a monsum Yamiana. Mammy Chip. Castaway, Uncle say, a quaint name Cacraba, where we say young quite a match. Sending past me, Amia, Uncle Pons, my shame about from Rasa, I'm sure, so now I'm him or how bo. Now, which him say, I saw for being to Miko baby, and I saw maybe to Miko baby, as then Tessie, no Domini, I then. Oh, Uncle Pony or Bon, some quite a shim, one quapam. A pamamoko ye. Or Bon, some the town for Cassia power was as soon in impact. Okay. And I'm painting up on some bass as so. Be a Brian Uncle Pom boss through Dom Vienna or Casa or Bonnie Pano. Our sort of Domino Postoliti. I say, yeah, what Bibia, yeah, mount. Ubonipa Acotras as is were brow. Nippa as is or by a bonnet. Didn't know Boffum besides our seminum. And the Uncle Pom a bone impeview on your sort of one bone impeview. Nippa Uncle Pom and I drink. Okay. Above when you drink. And then Uncle Pon catch us through Dom above once a 1 to 20 amount wabody. Both will be into him and to be beardy. Okay. No catch Adam. Say Adam to Tunia Medin. Or so we a best friend, Uncle Call, we a best friend who drank, we a friend, we a best friend, we or say, no, I don't know. And the Oberquas, and so the why they walk off your son near Manaso. Okay. The Brenner Swan, Obesiaba, didn't that in what our honor. And he, oh yes, I really Uncle Pon said, minim dear Moya day, morning. Obia fan mama mofum enti amoma bofum eye ni dia we yedme yankopon o se obia fan mama mofum no fan ye ni die e ma adam o se osuru dom ina ye na obonsam de wan ye ni yankopon ka kire obonsam bi se obonsam se die enti na wan fa mama mofum ama adam o se wo ya wo de dote na ye wa bra me mi hu me a wo di ja na ye me mom mu ase me nkoto dote da yankopon ka kire obonsam o se wa ya hantan firi chan ko o se me firi nchen kwa na me pi wo ho no ma me ka me ye den ye and it ya me ka o se me ni akatua bi adema no hu adam ya obekwa asase su o se obenya asefo pi obi biara wantie mi otumfo yankopon me masem no o se fa no na fa no o se me da wase so abo abode na one me achim enti se nipa sumi yame a nipa ya o yankopon afa obonsam ni no hutumi yes and they say yeah nam we say you know be any yankopon afa yes brave fa kwa wam di yankopon asem ye adwuma Israel ne Saudi Arabia pe na say also honjo Israel say honjo is yankom she da ho enti bre ya wo mi say asomdwe baba Israel ti say won baba proof say yame somafo na won me kana no pie Ghana hi enti Israel asotwe say o man mponya ye makko 7 one sebeka say na sisi omuom asotwe no na mase no omuom oh na say asotwe eguso asotwe de eguso basa meba ho wa me hu say Muhammad Obama Arabia Jesus Christ Obama Israel
enti omonye omodi awie enti ade ntino obi dia oba wo continent for so no ono no asotwe ewo ha say ti so mbaje ni dia sa mama nchirem na ai Mecca kan say Arabia for no omo ji nyame so mafo Yahudi won mo nim say ma di beba like omo ji ni di say waba won also omo ba won nim say ma di ni beba na no won mo nim say say opie wo Mecca enti sisi an say papa ika say wapie wo Ghana ha say mo nji ni to omo so mbenya so twe ana mama nchirem kakra de atini bra commission ba Mecca Arab for na no won ti say Ghana for eti pepe no bi anim Yankopon no hu ndie enti na commission da was commission ni be pie o Madina aye Mecca Israel for na Yankopon hu ndie kura won mesem no won kwotena Madina Mecca 40 years kopim time ayo commission okay onyini ya oye na adwuma daba akon no say na obeka Moses ho asem kwan ya fa so sie Moses na Israel for na say na o akwara na sia ye wo ye de na hu Moses ho asem Moses ye na ofiri ye mu okay nti won say won krata won books say the books gu ye nimi na won ko fa kwa commission e kan yamsem no nsem na o Canada won mu die nimu pepepe na mum bra odu o say bra na Moses and Joshua efiri bi po no so isan o kire kwan Moses ye fa so sie no okay o kire kwan fa so sie no o kan ya oduru ho no mo ana Israelfo ne tetewo na commission ka kire won say o say Israelfo mo ye chinyefo mo pa mo nsore na me ko kire mo fa ko a yesi Moses o say commission na ye kan say obepie no ono na wo ne mo mo ampie wo Israel enti ye njundi okay enti Israelfo nsa na wo mete bre won munim say nyame somafo na ba na so bre ya wo ampie wo Israel o say ye nkan kire wiase say Israelfo wo say won mutine Yankopon bo aheman then ye odi be fraye den o say odi ye no be fraye den say na ye anifura na e ho tina won mo say se me ba Yankopon say Israel nti da bi ye Yankopon Israel for say omo na kasa won minti ne Yankopon bo aheman enti wi asin kai na won mfa ye hwe abrofo abibifo won say ye nyina ye we be kojem right abusia me koso aka Asetena mu Nsem wa Agenkwa 101.9 FM so ni abodon kwa pa humanity radio asa enwotwe na ye ne osuani yawo asare ana egusu a yebo enkomo na wi ni nyina ne se yebusa se oboade na ne man ewen na ne som so ene sen se de oboade man o se som no na nra no mo anu amantimi antie bi no enkyiremu nyina be si se Ghana eye Onyankopon ne man ana se rabi ne ma se de waka no na ye ne man de akwan ye fa so som no na ne ya hya ase a ye hwe ne kakra ye do so nsem ne bi mini atimi atensem bi ase enche ye bakode ne danka ba fa kwa kobon komo ne ye kobo san komo ne ba afia chabro dia so be ba kam ho na ye din komo na afia to aso na free no miensa kopem no nice so no ye ne Trace Powers enso so adi enkomo esom no ho edoso obi age ne ho di Christians gidi se omu gina brane nkramofo gidi se obi a champion wacha oba hai o kasa yi mu no ne yem kramofo so support nkramofo e wo omosom Christian for wo ho Buddha for wo ho Shintoism wo ho asomna de okasa wo ka p as over 40,000 asomna wo wiase no over 4,000 and wo wiase edien na obeka ama obi osom fufuro bi mo etie hunu se wode no somo wo mu no wayera na wo de na aka na no kware medase mesan echia watie phobia Kinka English Bible mame. Jeremiah chapter 8. Yeah, the free tree call English. Okay. Me chenya Arabic dia wa ha. Ya no Quran no. Ejaka Hebrew dia. Me pese ya wo soma efiri surisani asase so. Asom. Ya me na som de efiri surisani asase so. Na hon kom hye wo ho. Ti ebehwe kwan Israel for no fa so ye den. Ye wono me de. Okay. Ni ahwe kwan Arab for no fa so ye wono me de. Say ye de ne ye ntontom som. Ni ahwe ntontom som so. Ehon kom hye wo Bible ana say ehon kom hye ni Bible. Okay, we dey we na ye be ba behwe. Jeremiah chapter Nehemiah. Okay. Chapter 8 verse number 6. Nehemiah chapter 8 verse 6. Yenche Eradi asem na
yeah, call him 10. I can come for Nabi. Papa, some account books on Duncan. Nehemiah chapter 8, verse number 6. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands, and they bowed their heads down and worshipped the Lord with their faces to the ground. And you, brother, or damn the Ehuni, or Caesar for one, or so on the my heading, a bull from Israel 4 years or so 3 times a day, and upon 9, we are 12, and a military. And if you Quran, the Medemano, Quran chapter 87, verse number 14. Or Sinipa and anybody with that chat team, wada can we are English in English now, some of Sephania 39, near Fenton from the Soho. Tiamena Sumna, you know, you will be ordering my buffo. Okay. There will be a autumn to Yame. Yame 33, verse number 3, or say Frame, the Major so, okay, Anton Thompson. Quran 87, verse number 14. And as Sephania say. 39. Okay. And then Anton Thompson the war. But what be your dear now? And it's or some who do it, so also mean GD back open the crowd. Sephania 39. I said, and no answer. Na me dane amanamai aso ano aye no kronkron. Se wo nyina mo awurade din no. Na onye anokro nsom no ene tontom som no papa some si wiase o se me dane o me dane nyina aye no kronkron ano na nyina abo yankopon di awurade ni din e de asom no si de kwa ntontom ma mchirem kakra o ha ntontom som we eye Ghana fo nko asom we be ko wiase nyina Jew fo som ne de yankopon de ma Israel fo nko Enkramosum ko wiase nyina ntontom som ya be enso be ko wiase nyina pacho se we hu bi ma Safanat Pania. Ntontom som akọ wiase nyina 101.9 FM. Achikwa FM 101.9. What do you say? Ebra na yana nanam ba said na wo kan no. Say ye pamo yen. Say so yara ye two bata from Assyria. Any free Assyria ba. Ye ba bedu Ghana ha no. Ye wade bi o mamu ye ka say ye na nanom som abosomsom na wa wode asoso no esom no mo di free Assyria ba ye no mo se no ya abosomsom dem entontom som no de ere na papa na sa aduane wa meto no ma mebo cha asoso yichi mpa cha ma mchirim kakra akomsom ya amfa free Assyria ya fa akomo Bible mo mpa cha me ba ana akomo ni Bible mo machirim o man ya se breya ya o he won se wo ya Nigeria ni wo ti Nigeria na wudi adura yankopon fa no ho okay se wo ti Ghana ha o se yenye sa na ma no man mu Israel yenye no ho yendi adura Ghana ha yendi adura yankopon na achiwade enti emboye ho ban dab se yankopon mo nipa ho ban yame mo nipa ho ban dabi o odidim de nyansa no wode amawo se enhan ni nsuo ni ndua na wode atwa ho ahia no emu na kofo ho ban bo firi enti se yamfa sa de mana mo ho ban a ho ban bo be bi bra okay metro mu why metro mu ba answer no enkomo no afi na ehuru ba yenko na yene danke kobo nkomo ye be ba no ya hyehyɛ ensem ye na afi ye ba beto aso ajenkwa 101.9 FM so ni ye de osua ni ya wasare ana ebo enkomo no na ni nyina no eye yajatum ana se maje atum ama no se Ghana ye nyame man se wo so utiem na wo gitumu a fine wonyi ntumu a fine nemom the point is say esum ben na wo se de sum obo ade na wo yi Ghana se de man no eno nkomo ne yedi yankode ne danka ba fo nkodi nkomo ye ba ye beto aso de amamo Odame obisa asemo se ye kanyare a hankrofo pa wo wiase amenia ano odi ankasa ano odi pa enne yare bre na ados wo de kan no se be 1990 mo no se na otatete a bonse bobo yare din a na ebia yare bebre ko wa ye bobo na wonti ni din da na yare mu se yo ifri be 30 years mo en be 30 years ni hwenyarwa kasia ya wotatete wo betie se arthritis
Obeti say hepatitis. Can no kwa hepatitis na wo ho. Dan so na ye ntini din sa. Afi syphilis abeka ho. Ene COVID abeka ho. There's a Lassa fever so aba. Nti say yare no kwa na ekɔ n'anim ntama e wo se obi ayere no ho ye research bebre. Research na de e wo se research bebre ansa na etimi akonti anyaroa. Eno na madan natural health care complex. Yi different crowd ayarasa bia obekɔ no. Say oba ya so ya because yare no yɛhyɛ da to yɛn boas ayɛ ho research akɔ akyiri nti no yɛnim sɛ ne yare no sitie ana yɛnim deɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi tu yare no ase ɛde ama wo ɛno nti yɛndin ahotɔ fie no amakwa wo ahotɔ fie no kyerɛ sɛ oba yɛ so yɛ hɔ aba bɛnya ahotɔ yɛwɔ asoyɛ bebree wɔ hɔnom a wokɔ a yɛma wɔ duro ɛbɛsosɔ yare no ano kɛkɛ ɛsosɔ yare no ano nti bia woti na yɛ ɔyɛ ama odo no tipaeɛ no kɔ nanso oba dank heba compress a tiyare ne de aba nanso den no kofa tiyare ne bae eno ne yehwehwe nti behwehwe ka ko ho adekọ tiyare na aba na yama woduro a ekoyi adekọ tiyare na aba na friwe ma woduro ekoyi ade tiyare na aba na friwe opɛ na ho ato so stroke na ye wa den na di stroke de bae so wo de no ebia awo ne ho ayediama wa de nti na awo ho ayediama obi e wo na de awo ho ayediama wo eno na dank eba compress ye tu yembo ase edi mfidie ahwehwa de kro na afi yama woduru eyisa wo ha na firi wo eno nti obi ayare wo so na wo pe ayare sabe yakọ no bebia wo so do ani kira ya so ye e wo peki no metu sese kura de se de ya so ye no ya ye ne te se kane no omo ano ba first kane pa no on se obeba na doctor kasa wo ho no wato no bo ase ahyew se mia me wo ho te bia obeba bia me wo ho medi mfidie ne check ni pedue no ahwe ofidie ba ko efe no Metatron antascanner se fidie no ebegwa ni pedua no organs nketenkete tissues nketenkete no organs ahodo a ewo ni pedua no fidie ni begwa no bie mo se ne bie sie ne dwuma ehwehwe bie mu wi a afi akere ade a yenya yemfentu yare na sema nti bisro so wutie program ya enye moto wokra fire telephone numbers ne frame 0266 59 33 30 0266 59 33 30 after 0244 01 75 56 0244 01 75 56 for number ofra kasa ope code esa say na wotwi ye na wotwi ba ko siwa ye de free health screening free health screening na wotwi nko an ye nti efri sabre ko nyina ye wo de ofra wo so ope code nti frɛ na man na gi code no na ugi code na watu anamo aba abehwehwe ni pedua no nyina akwa wo ba de wo betua ye 50 cedis out be card 50 cedis out be card wi a check up ni nyina ye free ye wi a de be hu no na be kire nuro wo se de ma wo enuro no so enye by force ye check up ni wi na ye hu de e hawo na ye hu se wo se wo mo a wo so ko ba ba gi woduru a obetima kwa ba se wo hu kwan se wo gi nuro ni bi so obetimi agi na do no kwa ne bo onya di tu obetima agi ni nyina ka akọ no eno ti bo modern afre telephone number si 0244 01 75 56 0244 01 75 56 obi a woti yenka wo Agenkwa FM ha ene wie wo yare wo ni pedua mu de bebi also do ani kire pechi number 2 no so wo ba no pa wo se traffic nim kura ana wa ba na wo kɔ no so traffic nim edu anwumre na traffic sabla so na ye pon fi se pon anwumre no num eni nti fo wa adwene mu se wo de traffic wo so wa betwem anwumre bi a efo wa adwene mu se traffic ho nti me ba no me be di traffic so na bi bra beji apomuden papa na ye hwe ntu yare na sema na ho nto ye yare a ye chronic ye ka chronic a yare ye krankro ene ye hwe na se ya bra o mo ye West Africa Medical and Alternative Medicine Awards no Dank Heba Complex yenye the best arthritis treatment center of the year, the best arthritis treatment center of the year yenye sabon bone no ebia obi tia obekasa na arthritis kwa na eno ne yare ben o se medical kasa na yare no edin no soso so wote anytime obedi bi atru bi ade kira ne nkase atru nkase ntutu say arthritis anytime obedi se brofum ye ka bi itis
de echa ne bibia ahonhono ahonhono nti eka arthritis de echa ne enkasa ehonhono na nkasa de enka de ne honhono o se nkasa de edene de na nkasa etimi honhono e ye nipadua no ye kase arthritis a nyakopon boye no ye nkasa no oye bibi e wo ye nkasa na no san nkasa no wo ye nyema bi wo nkasa mienu ntebo te ye nipadua no bebi wo nkasa mienu bo saba be shim okwa wo nsem se na ekwa tete nkasa mienu na wo na akwa ukotodwe ebi wo ho saa wabatwe ebi wo ho wabeti sere ya otum pegya wo nsase ne nkasa ni ene nkasa ehia na sere be ya ye pegya ye nte keke no nyakopon siesie bibi efe ne cartilage eda nkasa mienu na no nti o ya entwi ayese kushin bi eda no nti man nkasa enu ntwi na ye nipadua na tomini bi abra ye nyini no ye nyini no ne ye ba benya nyaro ahodo bu ye nipadua no na afi amasa a cartilage no na ewe sa bo so afi nkasa mienu no na etwi ho a ena etafa bi se wanya we fe no wear and tear wo se etwi ho kakra na edi problem na edi ba oni padua no te edi kakra sai so ba bi fe na arthritis ena twi mu ye kan sasabro eno sa arthritis no etimi ye obi on ma ye na pain no te kakra bi ebi o hwa odanyane anopa no kon ntimi ntwa ahabuso ase no kon na gene obuso ho na ne nsa na yetitirita stiff ntontimi nkoa ne nsa no anabuso ne nsa no mandududu ontimi mpegya obu okwa de nan na ye ne sa ne nan no mandududu anabuso de kotodwe na aloko anabehwe na ne nan poso na aloko sa problem ni nyina ye problem a eba obi ni pedue no ma yeso nya bi efen sasabro yare de bi hankofo pa obu ho a ne de aso de chinkase mu de omoso onya bibia spondylosis of the spine bosa aso de chinkase ma bi mo okra ma omuntimi ntiem okasa na otiem a otipen we de chinkase num ana wo ya de opegya de bi emu odu kakra bi a na affect ne chinkase na ne sisi na emu hwe no na ye ne ya obu e basa etutu ne sa na ama ne kokko ye ne ya na obowa sa problem ni nyina no sa pain na arthritis e de ba na cause sa problem no arthritis betimi ayew ama ho a baby ayo no na eho ahonhono obu ho aye ne kotodwe onu kroya no aye ne kotodwe asanso aye na beti yeso nye be fe no polyarthritis ni nyina ye problem a ni ba bere asia ha obopa ebi de ya le be fe no osteoarthritis ana rheumatoid arthritis no your conditions ahodo oha ane wom satabro na nya baako ese wo se de hu satabro no kwa no type kwa wo asa de etime truti ama ntinye so koye so nya satabro ene onya satabro de agedro we ne fatwi na bebre wo anu akoto eduro benya satabro no de twi da bi wo so hu satabro no type ayew asa na watimi ehu oduro a obetimi de aye na eno na dankeba complex ye tue mboase edi mfidie check satabro type kwa ayew no ne ma woduro betu ase ntiame age sa abaso bode no say the best arthritis treatment center in West Africa enu ntimi so wo a wonya sasabro woni pedua no se sasabro no nti ama wo ho a na woni pedua bia okotodwe na honhono obu okra obo se sasabro na ya ma ne nsa koakoma say o TV show anka tie for bo de making bo se obu ama ne nsa na koakoma ama na ya chiachia obu okra ama ne sisi no ontimi nante a wo nso wachia na nkofo ka chen sansa na se nante a wachia kakra obu okra ama wakontu no mo ontimi ntene ne mu yie na nya sasabro yare no ana ekoso sa pen ni nyina woni pedua no ha nkofo sa no mesro obi a wo sa pen ni bi ana oni pedua won se be bia honhono ana won sa won nan ana won sa chia obu okra ama ne nan ni nan se de sie kete na fe ya fia wo sa problem ni bia mesi to anamo na fo ni kire pechi number 2 dankeba complex friend telephone number c 0266 59 33 30 0266 59 33 30 and after 0244 01 75 56 0244 01 75 56 Odame me kachira wo say so what by ahwe ho no abehu ni pa sasabro ebubuo bogu fom kura o muntimi nsori nko bebia o mo sasabro ma o ma chiachia obu on ma sasabro nti amana dwuma nyina kadem muntimi nya dwuma bia wakadem nti dwuma ni nyina gu sasabro nti nkofo bewiaw sasabro count fom a wo mo anu o ye dwuma ni bewiaw anka sesa so woni ho ene ga na wo ho mpo na tese na woni ho
aha enu ti de ka che obi bia say bra sabo na chance ye nketenkete wa chance ye stiffness bi e wo nipadua no mu kakran no entratena ho tu anamonfo ni kire pechi no metu e me yade ne nka ho to dem ansa asa na de wa to ke meto da awe ho so ebi mutumi na wa ma ebenu be bi so bi de no to ke mu no na ba ya so wa me ya hwe no me so bra wa wutumi na ntu anamon na bra enye sikasem nto ma yare ne de wo ye sikasem no ono de onye na adwene se sikasem nto ono so betwa mo enye sikansa ho da bi bra wo ye sikasem no yare ne de ya na ye kase wo ni padua no ya na ye kase na ukọ World Health Organization a de omo kan ne say arthritis the symptoms no it worsens with age ahanje bia bra wo ya branche no what say ebi wa beti tayo ya kakra na wo kon tayo ya kakra na osisi ana okotodwe ana waposo tayo ya kakra na wo koyi ade kwa na won sa na fenfun sa de wo yi ade o fridge mu no what wo hu sa ade na ye wo bu ani aguso na wo hwa na ho wo so kakra wo bu ani aguso wo bu ani guso no edin kakra sa afa wo nyini no because wo nyini no wa ho ade ne ntse bra ya branche ni biemu nti no na afi ebe ka wato wo kra wo dwene ho a wo nti ase enitim so mo sa pro ni bi sa bro ye obi amaka kiro sa ye free health screen na wotwi tumrika na bra ya so ye ho aha wo ba wontwe ska kase bia ye to ye bo ase de fidie chekini pedua no nyina ma wo na wotwi nko an ye yo na wotwi pa ho wo ba ye be juice ka ye se bra ne yanto ye bo ase hwe oni pedua no ne hu mo ye betum de aboa wo nto dia na se obepusu ahoma no afre telephone numbers no wo frɛ ya ye be juice on tem ne no watwetwe nkomo na emu bia fatase ye de mo bia na yetumi e de ama wo in the telephone numbers ne 0266 59 33 30 0266 59 33 30 afi 0244 01 75 56 0244 01 75 56 frenama no na bra ne show enya sasa bronko an yare ayehwe wa wo de hepatitis B amonu so nyina da ye rojo so aguso ni ayeko o so fo asase epija wo traka mu cha na asase tatai mesro bra wo de kidney problem to anamon ne bra e mema mayem do mpem amode mututo nuro no masana motumi ne mo yiri no mahia ne se bra ye fa fidie cheke adekranti am ayem do mpem no ye de no aka tro se ye de ye hwe the root cause of the problem aha ni ye yisa root cause of the problem ne fi wona ho ato titu anamon ne bra oba ye be hwe kama ama ho atimi ato mo a mo kasa na pampan o mo num nkofo ntimi memo no so bra ne ato ye bo ase hwe wo ho wo so ye mbubom ku ti ase e betuma ye gastritis and ayosa oba ye beto ye bo ase ahwe wo de ye hypertension wo pressure de bia o pressure wo soro one pressure duro sa enkoda bra wo yo ba na oni atinka ananu kuna tena burafe ba ko na so awo ma ye hwe wo kura se tu anamo ne bra ye fa fidie check ni pedua na ye fidie check ni pedua ye nduro no kawa wo bo sampa se wa ye jobo bi bebre na so wo madan kiti na o yare na so to ho no tu anamo ne fa woni kire aso oni hwe kama ye wo nduro ahodo nso wo dwa so eni eduro ba ko na me kan wa se fa ne dank vital herbal mixture sa dank vital herbal mixture na dwuma ye bebre e boy ni pedua ni timi yam aduane ye kama o ni pedua no aha ade ba ko a wo se hye no so no se wo di na aduane ni ntimi nyam ye a wo nya hoden wo ni pedua ni ntimi sisipi sa ne fata na ebetuma ma wata afuafua enu ntini ye dank vital de aba no so obi di na aduane ni ntimi yam ye kama aduane na hodi no awo mu no ebe boost immune system na ma immune system it ma fight nyarwa hodo aha sa dank vital no obi a wo kidney problem wo liver problem wo yare bi oni pedu mutumi no bi ebebo oni pedua na ma ni pedua na nya na hoden wo skin no ho sese ye wistra so no dank vital because yam aduane ni aduane ne ma wo ahoden no a wo hia ni nti no be ma skin na to so kama ama wo hotimi atotimi sra wo obi a wo problem wo de okọ he ba so na pharmacy shop a wo so pe dank ndo ni bi your dank antima x wo ho for malaria your dank tonic wo ho for obi a nanum ato wo ntimi didi and your dank gastro care for obi a wonya stomach ulcer ene de keka ho kotobi na betumi abo na so me ka kire obi bia wo tie me na se ye free health school no ye to anamo na bra bi bra betche ko ni pedua no nyina de ho adekora eyew na ye ma wonu a ebetumi tu yare ase free telephone numbers no to anamo na bra tachi number 2 wo de free be more direction wo nyina kora kwan ki kusu kama a ma omre wo do ka na be more direction wo timi aba ye telephone numbers no 0266 59 33 30
0266 593330 ana 0244 017556 0244 017556 Odame Nyankopon Shrao menim say next week e be sound so ehia biem dank saa so na meka se wo so Nyankopon Shrao say nim de odi ama wan kan hye anka so de hwe no abusua nko anemu no watrem saman san nyina amra ntabusua se de hote Dr. Duncan Kano bomode ane tu anamon wacheche ne pipi mu na se de be ya de koso oni padua ma na so we mo be hu di free ene ano aduru abetimi e de aka ne nti bomode na free screening na wo ye no wodo mo be shim eye trade patch number 2 ana owo patch number 2 ana owo sa osisi mu ewewo wakiri bramo ayo ya wadwonku so honam yo ya wati nku anase ba ma na krima hodo onchimenta hodo ko he ba nyina abi asra ni padua so emfa waseba modia so ba be hono obafra dan ko 0244 017 556 0244 017 556 kai se wo ye free screening enti to america na ko nyen hwe ni padua no nyina ma wo free so ko kan form na yen hwem se bibi ana atechima wo mu a eno nti uhunu de ohunu na obegina so asam wodro aboa ama nyema nyina atumi akoye 0244 017 556 eno ene dank number ofre na obeje wo so sasabro nti ama obi sisi achia sasabro nti ama obi sebe uhuna ahote na so ko dank wa obetelete ediama onyame Osiani yaw asare mesamu akwaba biem yeja akenkan fo so memamu akwaba aha yase to en kobon so abusia betu bia koso de message de na ba mo de na ba na nche be hya ase aka na de yase misa no ye yi ano de amamo ba na nka chi se so do de beba 0204905655 0204905655 eno ena eye text line da so be send SMS anasa text message normal one ye bi anabe send WhatsApp message anasa be send WhatsApp voice note ne nyina wo de ba ye be kenkan de amount Facebook ni Agenkwa FM Kumasi 101.9 yakodo na mebusa won sembi sey na nanum somo a eyo mo somo a efritite a mo de bae no meka ya na wade so sey abosomsom enso sa somo ya ne na nanum kura mu minu mienu nyina di wada sey na nanum mu nyini che esendei enti adan ana somo a mo se enye eno ya abosomsom na emfiri obo ade na obo ade empe no na mo mani patumi trase nyini che na afi di aba mo se nyamsomo no 20 25 30 35 new yebu yen kwa no to adentia oh that's me chia no wati phobia yes ajo so biem ye na nanum fritete wiase aseria eba boche asase na so na won mu nkura bosomsom okay na ntontomsom na nekura akan ye na akan na ntontomsom na nekura no nti enra me kirem se akan ni wuo na chi East Africa na warum koje nsubosuma kwa Central Region wam friend akor aya abosomsom besin tontomsom anan na Christian som de ye kan enkan yankopon no som ho okay osuma edin kan a na ye tontomsom nkramosom ebaaye enti ye nanam de abosomsom na ebaaye na kwasi bruni nso adin suma ye friend Christianity abosomsom na ne de ade ne friend abosomsom pesanka yakoba Bible so me de odi be yima no bia mai ka do ade ne friend abosomsom enti ya hwe nyame no som no se de sitie okay enti ye wi abosomsom na nkasa wo Bible ni mu se nyame no som ne do amia wo se entontom ye wi ekura wo ha ne entontom no me do ho me mebusa wo se de etie empa chewe yo ha enti de mebusa wo ne se abosomsom na ne de ne friend abosomsom abosomsom na se wo beye bibi ekan yankopon ho se ade anso betumi aboa wo na wa ye bibi ama wo yankopon na chiwade enti se bia phone we ana mo gide se anopa bia me fa na hwe na nim se phone boa me na osomafo asare ba ha wo ma me 10 million Ghana cedis na se phone yampa me kana ba na de ma me a ena ya bosomsom no yes okay mate na wo ye gidie awo phone mu se phone na wo kan wo ha wo kire no but me so me gidie kire me se nyankropon enam bibi so ena ye bibi eni se me fa phone yi so nya de me hwehwe a
me de gidie ni asedama nyankopon na eno so e abosomsom nyankopon ye honhom okay o de honhom tena nipa mu nti I say asem biara bibi biara wohia no esan say me honhom ti mu nti kasa na me ye ma nti boduma na Jacob eyi apaye wo so no na ya abosomsom bodum Jacob no yi apaye wo so no eyi apaye wo so no ya abosomsom sa mransem du no Moses etwe sa botana Moses twe mransem du wo so no eno ya bosom enye sa eno na meka Jacob na asem na meka baby a Jacob ebo ode ni trikoto so da ye ya wona bofo ekun ye ohia na jonku yi friend no destiny stone of destiny eno ya bosom na Jacob no ode bo ne den okwa Israel temple of Solomon homa bonfache e wo me makoma 7 eka ho a de wuhie bia no okọ ho ko bompa ye se wosaka nti eno ya bosom Jacob bo na meka ho na nya bosom ba se na oyi apaye oso ogun san oso very good ana de ohweda ne saka eno nya bosomsom enti ade na me de se me so me fa bo ne bi na me so mi yi apaye oso na de me hwe me saka me de ya bosomsom ma me kire mu kakra papa ye wo nyame na somafo a wono ba asase so Jacob a wo kana se no ye nipa te se wo ba so ba na be ma na wo yes won mi na be nipa ti biem denti no mba nipa ti biem obonsam ye nyina ya te se obonsam wo ho enti se si aye emene o ka se na obonsam no hunu da na mba be kan se si me se ya te se obonsam wo ho okay yes enti si a me no ka se what se obonsam e wa se ho enti wusi akwa akohwe na papa wo kwa wo mba wo ba shi oye jako no hunu da hunu da nyame na asomafo na won ba won kan yintasem e wo okay yes enti nyame se osoma na somafo mana ba ye nchen a oni yankopon ni yansem no ti so osoma tum na beto ye funu mu okay odandana no ye wo no ti se de me no mienu ya wo no yi bon se ni nuanie ne ma me nie ne papa nie osu aye ne bedi agro wanyina wie ni yankopon se afefa won madamfo na kam ho nsem ye den fa kire wo ahode de mini wachi ba don se sa nyame so asomafo osoma mu yi dia omoba omobaye no eno bi na yeso ye chidifo yi ye o eni se Jacob ba no ba nya ebo bi na oyi apaye oso amanse nchenisi na ya to bo ni din se destiny stone and say stone of destiny me pe dina kan bi aka o din foforo bi wo ho mo de frefre no na se yeso ye practice ye no bia mo se ye de na ye practice ne de e ya bosomsom but osomafo so Jacob se de o ka oji tumi se obo ade na soma no ono ne de o ye hu ne ye ne yeso ye bi tade ne ye de ya bosomsom ya osoro dom ne nipa a ye de date boy ye no difference wo ti de omo ye ne ni se ye bi dabi ene se ba ne sade a se osoro dom ne bi ba bibi oba kire ya na se de oba ba be ye no okọ eni se ye bi se bi se okwa eni se so ye bi anu mum no de ono baba ba ka kire ye no en ye di so aye nkwaje wo nti ye ntie de o kan bible ye nye de o ye dabi nti so bakra no buru ndwaman a ye ntie de o kan ba me ye buru ndwaman ni bi won se ye na aya na ye nuanum agidifo bi eka se Abraham bo adwaman oyewe ehinta se ma wo mu ne se nyame na mara wo mfuru suru sane asase ne so no ono esoro na ye krum dada enti se osan ko ho bi mu a se asotwe bi wo no ma nyame na de be ma no okay ene ehinta se ma ho ado na mransem do no emo adwaman ka ho o se mransem do no 10 commandment no thou shalt not fornicate ado na nka ho yame de mransem du odema Israel for ode mransem toso no 5 odema Arab for Quran okonkro ni amesoma afia mransem a awotumi umanmu 7 na die ntina obisam sa die ntina mransem du no adwama mo enka ho hintasama wo mu se ye wo boni bi wo ho no ma wo ya egu ankasa ho nipa no ho fi sentine se o se memmo adwaman
Wakwa boy Jaman, when you HIV, say you had any young coupon. I said, yeah, Jaman, so one of the HIV. Maybe church him. Say you had any young coupon in your be. Okay. Or some man, no man's son. Wakwa no man's son. Wabro. Would the wet him, Wakwa toilet a goo. I dare chiness and Quarana, so a young coupon was any bicano. Okay. Yes. And here, I shed your number and a I shed the answer booze in young coupon back one day back also. Nambrana, dear, with this war and the boy one cousin in Padasani. Okay. As my mocrono. Answer a bread in chance and a baba share a summon, Tontom, some said yet. Person Pussa said, if you ask a travel woman, a yasum and a money per DA. And now say, in the other answer about the other mayeno, and a debate Jumacan person, a dear D. Ama nature and a money per DA. I assume the man in PDA. A sum. Say, Yamena some ball, my anymore, and a man in PDA. Saudi Arabia. A Jaffa Bena war my anymore. Okay. Oh, your uncle. Now send them young coupon us my war, my anymore. On my mind, the and to my petana, Maba Abbott. Two man young coupon de sma, Commission Mohammed Yamisha Nasum in Cano. Ah, Oba Mecca. Or by J. Micah, mine through or born Samson, or say 2 minutes a cat Saudi Arabia so. Or say 2 minutes boss Saudi Arabia or mine or hobine. And won't be beyond me piano a ye. 2 more 2 for young couple this man Moses. My baby Israel for no through Unquasum the one called Bosha assassin so. Or say 2 minutes cata Israel for so. Okay. A cata one summer won't be beyond 1 year a ye. Or concluding your mess mafia in the DHA 2 more. A sunny assassin, or say Becca Ghana so. Becca Ghana so. I can tell you, I seen or say, you jack to me. Okay, now Mamma Chim Cacra. Ubachimna, so dear Menyanka to him, Ressia. Uyam ayokro, anasa emoke cow, Uya amuzuke, Uyamu tutu, anasa emu sanfono, Uya amuzuke, Wayase ya oya, anasa uwa fichikromu how, Uya amuzuke, heba mescha, ebi wo heba shop biemu, fre 0247 776743. He wants. What's the wedding is it? Oh, you butankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where you hospital. Sister, where I imagine there, few hours to my wedding. Na Missy Semu whoma yeshepe. Minketa was a my husband is sick. Hey, Jemo Tonodo. Nabas no yen. What's the water is the positive for malaria? Never seen one for ambulance no one. Ambulance. It's not a bicycle. No, nothing from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes nearest pharmacy. Oh, one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No yena. One chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No puna waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't know. Indeed, woman malaria and cold to them. Lufat. A malaria drop test for malaria before treatment. FDA Ashesa a dead in Kratoi Ajatum say a ye. National Lande, Alfeya Beja, Casina Bega, Afina Majumano Beco Swankasa. Ah, Bema, now we flesh actually for what to say potos, no, anyway, near Gisaro, and then what to be an Massa Choco, yo, yes, is Siane Abi National. 1 million, honey, Abi National. Sikakrabia Fufra, what you busu bia. Share, Womo, she say, Papa, a beso will have you now. Nabutre, Wubunia, who hurry with the Jumano. Massa, when you beg Jikeke. Hey, it's even Abi National for you. Oh, I'm aware do Kejeti here. When you come down in a dinner anymore. Tell it out in Rika. Only me how? Do you know my problem? Intiko Abi National Crabata be a ben one neck. No Nusika Crabia Musumpa. So once and Bisabia, Francis Sia. I was 0322 002 922. Abi National. Pasumi Giasafwa. I was Sika Crem. Cups of new syrup, your multivitamin for fry, and Gemma Mofani Penina, iron, zinc, copper, folic acid, vitamin B6, little of Ashimuma, folic good drama, oxygen, and your chukuno, and yet you may na Holamusunya, Hodia, Eshe, folic good syrup, the dead down malt, and Roman Gemma Mofra, folic good blood building nutrients, and so on the common penny for, only to 4 new beer, 1 year and a whole tunnel. FDA
di ahwehwe sɛ gye din kra tu mu agya tum sɛ ye anyani bɛɛdɛ twanum na fufuo sika and top plot ninu onya sika didi na wuwu a ufu mu ayeduru na emom udidi no ema ore mfiri sɛ bɛbɔ ogya pade ho ban o cars what dying o factory machines ade bia o sika pudu ohyem de my priority insurance for ensure no mo mfama ho and it say 32 branches all over the country so go compared to wale gatanga kumase and crying asamanka say don't go krom techimai why aflao sehwi takwa ampo sababi awo no branch ni bi ni wa fa phone no na call app store na download priority insurance app no jumadi bia person di bia obetimi ade didi ebedidi na so bebo eje pade ho ban we akoko hips 101.99060 or visit our website on priorityinsuranceghana.net. Priority Insurance. We are on your side. 70 minutes after 2 Ajenkwa 101.9 FM so ni dwumade ni Asetena mu Nsem na ekwan ye befa so a yebetumi asom de ode ba asase so no eno ana enei yeguso ayedi honkomo meni a yebekora mebisa obibi se anye bia no eyesom ana manipa edie anase eye adwene nim de nyansa obo ade de amaye na afi se ibedi ne cha no eni nsuo nua body ahodo no ibedi ni eno na manipa die nyame na som na manipa die na nyame na som na se datie 101.9 me pese do mosuko na som no cheche mu cheye kan Quran ma me say din kan Isaiah for faso asoma mo die sa ya Quran so Quran chapter 87 verse number 1 verse 14 I say but those who will prosper who purify themselves and glorify the name of their guardians. Atemwada ya sama dafumu. Wasinipa na ne baje odache atemwada. Atemu ho. Atemu ho. The Nsem so. And lift their hearts in prayer. Nay, behold, you prefer the life of this world, but hereafter is bitter and more enduring. Better and more enduring. So verse number 16 say, nay, behold, you prefer the life of this world, but hereafter is better and more enduring. Verse number 18, and this is the books of the earliest revelations. The books of Abraham and Moses. 101.9. Wasinipa na ne baje wodachi atemwada. Ene nimpa odine mu mesifom. Okay. Osumi yankopon. Osa nipa na ne baje wodachi atemwada. Afi yankontontom som no so. Enti atemu da no eyaman miensa mu nipa na nyambe bu o matan ya na. Nyame de oyeye nie. Ode oman miensa no som no emaye. Osi wiase amanama ne nyina mu sa oman miensa no som no mu na won mi ahima atemwada. Enti enuanum mo ha o mo yenkramofo no so. Yenuanum a won mo ha mo yenkramofo no. Yes. Senkramo so me say wo ye ne papa. Ti say de ye ne Saudi Arabia de atemwada nyame beje wo nkwa. Okay. Yentwa so yamra tontom som. Yan tontom som no so. Okay. Nehemiah chapter 8 7 chapter 3 verse number 9. I say, for then I will turn the people a pure language, that they may all call upon the name of the Lord. Okay. I say, boy, Uncle Pon, the Anuachi, Same Bedane, and Concronina, a mine, or my boy, Uncle Pon, at the Asumino. To serve him with one accord. And Patricia Botacra. Papa Yamesom and Brannish shared down. Okay. A Christian fui. Me finds as a question me quasor. That's a be binty man quantum. The media saw the Mesdu as a my poma, and once a message befi. Sentence in Pabacon, meant to me conquer botching. Meant to me niasa. Okay. I feel mean to me and woman said. Until once a mess on my day. My befi, and I'm assuming there, Brannish she said day. Oh, we do on my pompa. One cassa, Bocon Aqua day. Ayen tontom som no. Tontom som sanity. Ano mo yan say. Tontom som no say and Rami catch say Yankopon ama commissioni 13 good years. Mandi to make a abosom no. Ansa no de sarat eba. Breeding pon osom na start. Okay. Aka 2.5 year. And this is yana som no start here na members na mo no. Mo se den na mo som obo ade. 101.9.
Rabbi Nasimni, or say, bring your money now on Quasum or Bonsam Nsem. Okay. And to 1 month faso, 1 month fat, we so no money Obian home for Bonsam Nsem. And Tibrea or me and start your call, I say your course me demo, a Kanyam Sem. A Kanyam Sem, HH, the young copon, we your pay, we on pay, Yamisum yen say, we hear BBA for 1 cassa for 1 can't young copon your day. And your mount. Afe, Mammy Quran, chapter 3. We are young Kojide, sir, or some me and sending 1 minute Kojide back home. I say, Quran chapter 3. Okay. Verse number 84. Okay. Quran chapter 3, verse number 84. As it say, we believe in God and what has been revealed to us and what was revealed to Abraham. I say, the Abraham back on Yajidi. Ishmael back on Yajidi. Isaac the Obeka Yajidi. Jacob the Obeka Yajidi. And the tribes. And in the books given to Moses. I say, the Moses back on Yajidi. Jesus and the prophets. I say, the Jesus and Subaka Yajidi. After the commission, Mohammed Yamisha and Asum Jinkan. The ones back on Yajidi. And the Afian some on back on Mammy the Trum chapter 6. Verse number 4 downwards. So I say, Ghana for in Eddie home for no. Deuteronomy chapter 6. Ghana for in Eddie home for. Deuteronomy chapter 6. And some of Deuteronomy chapter 6, verse number 4. Or see Israel see. See Israel see. When Yankupon ye, Yankupon crow. Or say, Radu Yankupon bacope. Twas for Wakuma ina. Or say for Wakuma ina. They were crying ina. You were holding ina. Don't we do Yankupon. Papa Yankupon your home. No, basically, then what don't know. I say for Wakuma. What Jenny will be that means baby I wouldn't be an hour you say Uncle Pono. Twasso. What do you say, Mona Mamma and Yayan? Say, Mamma de some etchery or my mono. And it's upon a mamma and Yayan. Or some say, Sir, be now, okay. Semenam, me for my getting in a mention Jenny. Yanko Pono. And I didn't have the bagger about a boomasi train. Okay. Falcon Yanko Point in the Sumidin can San Saudi Arabia. Okay. Saudi if we in here 1 man, I say here. I know you're more some. Yes, among Yakwa for said the Yakwa Nipper, once Jesus can send you Matthew chapter 6, verse number 31 downward. I say that some might share the obedi, the obenum, the ubifra, or Sunday man. We are Siaman and money in our share. Oh, we are the assembly to us, or say, Dinkan cocos me, Yami answer. Or say, Ocos me, Yami, we are, or say, the Akina, and Copon and Casabede. It be count. And so, yeah, or more, or more, I saw them 247. Almost from Hochram. Yamisumi Ganaha. 10% Michimino, and the into from I feel as a young components made Ganaha. Tidia, yeding an idea, and Tuntumus me a gene, and Tuntumus me abbey. So concluding Yamis Mafia, pause Monon to match your mine, no can you move right saying. I feel Ghana for who said the young component. Until 1 more. Omodi e Ghana ha I be a sort of for I be a was someone always you say a yabosom omuye did in free Yamiana. Jesus can't send me or see your uncle Pong. So told you go or train in a full more or say or the boy in Suya or to be saying enough nefum. Or the boy in so or to see a egunefum. Okay. Young Copon or Shimmy Penabrabo, Nejuma. So Sumi Yamu and Sumi Yamu, and I said, and then he said this over higher home. I met him. Yammy and Inquire Juma, Yammy and Inquire Yadia. I met him. Ne Ganaha, Ganaha, 1 man home made you ornament last year, a woman, 97%. That's a young couple crop and last year. Was it? So young couple of last year. Because yes, Christo sa California. Was it the passive duos a set or so? We are better some color. Just that you'll be here. You're not saying you're not saying. And I home made you ornament last year. And I say, Ubi be a baby, be a home on a boy. Yamina boy. Okay. And here, of course, I want a boy. Yamina boy. Okay. Or almost all money a day. Once I ram a car, assembly. Yanko post me bumutia. Me bo abosom. Me bo adas a masse. Born so me. Okay. Nemutiana abosom, or more than senior Nipo.
enti me ka kire won me se ma won mu nko nipa nchen okay na so nde ye nipa mum ne yekwasa ankrofo no kokkoje mboa okay na bible no say onyankopon no oye honhom enti won mo som no aso mo som no honhom eno no kware mo eno ase kire sei eno na okenkan kire wi sesei honhom mu eno kure mu sese bibia ohia bia no biso no nyankopon ye ma ko bebe bibia ohia bia biso no nyankopon afi yanhwe de Jesus nso de baye Jesus okay to also ko Jesus de no so John chapter 17 okay verse number 1 downwards kenkan twina John chapter 17 John 17 verse number 1 asema Jesus kan ni papa ya roho say Jesus ne kwana chi no asema ya kan eduru ba bia nka say nipa tinya na ase kakra say Jesus won mu no Israel me boa Bible school so abrofo na de Bible school ba ye me pa cha o me free asene fosu kuma sia na wo free ebia me ka say kra sebe ebia na wo free me free kra say to kan so so o de me fa so ufri man hia me ha me free man hia me free kwa prete ufri man hia me kra say pass fa bode be to ene ya pobi naka asante abakwasema me pa chonye wanka ufri odihia ufri ahimfie na nka obebeka okay odihia na nka ene mum yekofa me a me free asene fusu se me mra meka asante abakwasema ahia asembe ne betumi aka afa ho okay so Jesus na Israel ye wo no enti won man komode Bible school ba ya nke fibia ne ho ye Israel na mam room for na de bra ye mebusa wasembi na anu yie na ama mediate on kan Bible ni nwie ewia na asan bebusa pa che yo mate John chapter 17 verse number 1 osina ye mu na Yesu kan osin nsem we na Jesus kan odija na suafo no na o man ni so kire soro na o kan se eja don no edu brenaso shewba enumunyam se shewba enumunyam na so nhyew na oba so nhyew enumunyam se de wo man no honam nyina so tumi o kan na breso aso se de wo man me honam nyina so tumi se ade biara wodi ama me no o ma won da nkwa Bible ka da nkwa ya ahiman o se nsem we na mu ha bekwa ahiman mu ko na ye ni da nkwa se wo behunu no kware Yankopɔn koro no se nipa behu se Yankopɔn ba akopɛ ne de wo suma no Yesu Kristo no na obi behu se me Jesus nso se Yankopɔn na suma me papa ewi ni nsema Yesu di ja na suafo enti bra na Yesu no kɔ na chi asuafo no na wo capital of Syria won ma kanya me se ma ye nipa 10,000 e won plan constance na sefo a won ye Rome fuei o se mo me yan twere nkoma won se eja oba nkonkron ina e ba ko o se dabi Jesus ankasa asemu ya nkere e oba na bas ne mu o se dabi Jesus ankasa asemu ya nkere yen o se kasa odigya ye se nipa obetumi awura ahimam ni nipa obesu yame ye ba ko na Jesus nso se Yankopɔn na asuma no o se mo anya ntuma ye ne mo ba ko okay omene wa asuafo yi kwen ekum nipa 10 million hope ene tum na wa asuafo no so na won di adwuma tum ne for so no bon sam be taking charge na den di be she ho okay mama yesero chapter meba Yankopɔn na yesom no mpacho mitio wasoma na ba mana ba asase so Yesu Kristo ana wama na suafo ana Yesu na pa wa suafo okoro de ni tumi no agya wo sede be ya Onyankopɔn no som no a ono de bro mo no o betumi atrem ni nipa ho o si nyame bo nipa ho ban na nyame atimi ahwe ha ama romfo ye nipa a mo pese obode som foforo eba no akunkum asuafo na na sa somafo no mo tro no nyame no som ni mu no ama bonsam de na ma be take place Matthew chapter 10 papa say mo possible Matthew chapter 10 verse number 5 asuafo no twifa Jesus asem so on say mama wa kan quotation no ya ba no say no mo twifa no pese o kan quotation na me kirem omo ne dia asem ni ja wo mo no yes omo sa so twifa asem no so eduru ba bi no de Jesus kan kire won man fa anya adwuma eda no kan man fa anya and in romfo no tumi twifa won mo so no kenkan Matthew chapter 10 verse number 5 Matthew 10:5 as you say Matthew chapter 10 verse number 5 so na dumienu na Yesu suma won o se Yesu na suafo dumienu we na osuma won she won say o se o she won me say mane nko o se o she won me say akan kasa wo de ade we ye jame hwani ye mame o baba na sa ade ni nsi ho a o bebi same o se dumienu na Jesus suma won
no share one say ko mo mane nko amanamana akwan so ɔse ma mo mane nko amanamana kwan so na mo nhyɛ ne Samaria ko ɔse Samaria fo yɛ mo wɔ yɛn nkyɛn po ma mo nkɔ na mmom monko Israel fi nwana a wayra no ɔse mo kwa monko Israel fo no nkyɛn na monka me ho asɛm kyerɛ wɔn na wɔn de ma ne Samaria fo no wodi Jesus asɛm yɛ adwuma na anyɛ adwuma ade na kyerɛ sɛ mo mane fa Samaria akronim sa ya me sma fo ya ɛna sɛ hinta sɛ mina ɔda na di sɛ de wɔka Quran 13:38 na because anka okay na ka Bible na atwera to aso sɛ na nso so ɔmo antie sɛ de Yesu hyɛ ɔmo no na ɔmo ma ne kɔ Samaria kroni so ahinta sɛ ɛno na nam so a ɛma Rome fo twifa ɔmo so ahinta sɛ ma wɔ mu nyinaa sɛ why ma saa sɛ ma wɔ yɛ ni street anka mpɛsɛ anka yɛ kakra nsa Yesu na anka sɛ ɔba ma Israel wa ma wiase ɛno de ni wɔkye o ba me question ne sɛ Israel no Obama wo mo ebre no so ya Kristo no so wu yo so yira yo so koye no wo jankrofo bi wa kira mo to asem so se de o mo so mo nko the lost tribe of Israel for the whole right na Nyankopon na Yesu na timi asan ye hwehan ama Rome fo mo kutia de som no aba be kum na so mafo mo de nsem ne ko akima no no mo take over wɔn ka kyerɛ amanaman mu fo no ɔsema mo nka kyerɛ amanaman mu fo no na sɛ wo ka asɛm no kyerɛ amanaman ya me de etu pa kyerɛ sɛ ɔmo kɔ ka asɛm no kyerɛ amanaman mu fo ɛna ma ɔmunya akwadwi fa ɔmo so ɛde back to me question no ansa na ɔba afia aba ma betɔ ade kakra maye mebusa sɛ yɛ na nanam na ɛkɔ mo fa so ne ɔbɔ ade nante ana mo fa so so ɔbɔ ade no mo se no yɛ abosomsom ba tie nyina so enim sɛ no mo no munyini kyɛ no mo ahode pa na bɔne no so sɛ ne eti yɛ de na so yɛ abosomsom nya me kyiri no na nipa nya nyini kyɛ wo adentia anu mu ma na yɛ abosomsom no aden na nipa nya nyini kyɛ na nipa esuro bɔne saa bre no Christian som ɔman na yɛ nyina wo sɛ me kyerem betwa so memfa Christian som nka ho hɔs na metum de akyerɛ me ye de me bisa ne sɛ ɛsoma ne na nan kram yɛ fa ne sɛ me okay na wɔn suro nyame me ɛsoma na me na kram no ɛnyɛ Kristo som saa som no me na nan nyini kyɛ wo odi 218 years 280 years no kro begu no asan wo biem right odi ye wa brabom na ɔmpɛ bɔne saa som no me behu sɛ na ma me na na timi duru saa bia no me so ma be fa saa som no but o say ɛyɛ abosom sem adentia na ɔde bosom na mra yɛ adwuma ɔde ne ma yɛ adwuma sɛ ani nsi onyi ne kyɛɛ no ɔde mra na yɛ adwuma na kyɛ sɛ mra bom ɔse mɛnyɛ wei mɛnyɛ wei mɛnyɛ no di ne nyinaa so saa ne nyame no som so te enti sɛ nyame so akasɛ me enti sɛ wo sɛ me di bosom bi mra so na ma nyina kyɛ anya yɛ di a adentia yɛ bɔne bɔne kyerɛ sɛ Nyankopɔn sɛ saa ne yɛdie ne nyinaa wo nsɛ bɛka nanso atemu ada wonya ahema enti saa nyinkyɛ no nyame na de ma me anasɛ bosom na de ma me saa nyinkyɛ no wadi so a wonya no okay Nyankopɔn de ɔbɔ nipa sɛ nipa yin nkyɛ nyame bɔ nipa awafia choko yoyo koyo well since makaku akamdam yo mahu ayi ma bie kobo malen na 88 sanom kan say obetia say oh apeche hey awiabo sa no mo kan say me ya kan say yes say amuka 7777 I say april zoom ya zoom abro zoom one zoom into aka 8888 so o say apremotwe menka bi ase menye na mekai apremotwe na moche ya moche aya moche aburatwe one na wa kasa biedo makwa akosia apremotwe ya moche aburatwe one moche 8880 ana sahifo sebia dinu mienu ada na mpesa meka cho se so sore na meme sore ya eye nyane me okay odum se de mo kan etinje na mtinje ya tinje etinje na mtinje ya tinje mesi akare kwe kasa bi ya fani pa o akwa bi ko kano wa se wa kasa ro bubu ko no o se tinkelengere ya tinkelengere
About your idea by the uncle. Out of what year for your mamma, Majubium, Sahanswa. Asetena Nsem na mugusu amute na mede mo kodank. Ye nyina ye tese doctor edi nkomo sesia. Na se ye pe koko sasaburo sisi yade ene ye yefunu a emu aye koso ehu aduro na ye to prostate ene infertility hypertension diabetes na so a. Ye nyina ye nkoku masse peti number 2 Eben City Life Hybrid School. Na wafre e was 0553 661585 and a 0244 017556. Twins powers and tafo to me. Minia to me near to my young one, dear. Debbie, I'm a catch us as a one, sorry. And Kenya will home. Now what's enough for us? I will bet son of what dear so. Twins powers same. Our dear Muhao, Emudajane, promise and fill. I want to a moon from pidie, any moon sum pidie, any more bobo, and more te poi, and more how a benedie, whom we at wa. Ningna can be now what this seminar one was swaye spiritual soap, twins power spiritual soap. Minia, Banawate, Nekoshedi Tiam ho, Ewokumasia Brepo highways, Brony Crum. Oye adwuma dwada no apon nwumre no nsia e benada no pa no nsia no apon nwumre no nsia efiada no pa no nsia no apon nwumre no nsia memeneta anopa no nsia no apon awi adwumienu twins power say nam say to me ni adwuma nti for 0248 69 98 sameka enintini ne akukudamo a ebo anan ekọ ho abehu se ju bibi ewo ho eno nti for 0248 699898. Lufa tablet ne suspension to Binko Pharmaceuticals in Sanu Juma. Na ya malaria dro wasam na meken. Lufa tinroni enro nwanwaso ase wonum bia. Ebe boa watu malaria ya die ni ase. Lomi fan training atemeta hyemu mabe. Yankwo ke o kanim rom kasin hwe ni mu ne yakofa ne duduom. Emeton wo yem pharmacy ahodo na omanfo le meton ba ko for 0541 268721. Alahaji CDB, the glaucoma, the cataract, the trachoma doctor. Minia, se wo pe eni pa sa ya dia mbubo suei. Wadi nani wakekehye na woso anu a Alahaji CDB. Wako lab, yeso wo glaucoma. Wako lab, yeso wo trachoma. Wako lab, yeso wo cataract. Hey, X-ray ben na wunchaye. Scan ben wenini yencha no. Minia, entenas wate. Baby papa na make sure. Baby a wukwa ye betu ase ne yen soso. Eya Alahaji CDB atena ye a ewo na monzongo masalachi. Na eni yade mu adwuma de nyame hyeda na odedomo no. Difrafe ekwesi mfie du. Sa wodi eni yade fa ho a obemwo usampa. Osisi ya ye operation. Every bosome miense konofo eni yade ne bra. Na nya no nko opeso adwuma ye yiye usika semu nyine wonam nsem kosora. Alahaji CDB for 0240 994362 0240 994362. Mystic of Open Eye Church abibi my som minia somo no ye somo a ye ntoto na se ya mamre ne amane ne tetenia ma na wo ho enne ye se yen ne afa Yesu aboyebo empo Yesu ne ye banya enye eti ato sa ne ma we nyina atwene enso hwe Bible mu se fiti Abraham openso a na sa mamre ne amane nyon practice o enu ti ko grace ya prince so ho na wade huhum ya de wa hodo kwasi adot na se de ofa edi nka ne tintim so ahomache no nan anopa no nsia no de abawieye ofa to so mienu ne nkyerɛkyerɛ owie na ne bobompo ne mpo akwanya no wo ho wuku ada watena se didi huhum nwuma so nkunim e wotre da janso obo ase kwantempo no so for grace 0596 083961 and 0594 226084 na edru nwanwaso bia wo ba fidua imu a wo so wo pa fia wo benya bi wo kotre da janhia wo benya bi ana wo fra 0244 781835 and 0594 226084 eye jesmo clinic in a bottle
yadeɛ bɛn na wɔ so aba Asetena wo so gibre na woni nkonsa na yiri free so Oil Group Incorporated OGI ɔse awurade di asafo no ho afofie ama Mountain of Wonders is celebrating a 10 years anniversary ofrase nyame ya adoma wɔkyena na wɔde akɔwie kwasiada sɛ wɔamfa ho anyimu a ɛniema na ɛkɔso na ɛdɔso paa o ɛwɔ sɛ nyame nam bibi so abasa bi so na wɔgye wɔno nti asɛnti a wɔde ato so wɔse Ebenezer adomara kwa oyi prefer Samuel 7 verse 12 to 13 ɛwɔ Kumasi Abuakwa Macro na Kisa Junction sɔfo pɔn a dwumadie si ne nan so ɛyɛ prophet TK Samuel asɔfo pɔn ɛnintini akuku dam ebi free Ghana ebi free US ebi free miahodoɔ na adwomtofo ɔto dwom a na nwosra no nti enkonua nyinaa paapaye na waje nsɛm ne nkyerɛmu 0240 187979 ɛna 0242 181821 ɔbɛgye so maami adusa wɔse madasie nie adusa nnuro ne na tutumirika na kɔgye odie na wankwa adepa bi ɛsɛ gyaw maami adusa nnuro ne papa a ɛyɛ nti wɔse sisi yadeɛ ne mɛmɛ nyina wɔ na so ne afikyikomu yaw nyina yɛntu aseɛ na mala heb no so ntu malaria no mu atoɔ ne honam ya wase na ointment ne ntwitwe ya aposo yɛntini so yɛ honam ɛyɛ ya yɛntu aseɛ Kokwalinak Ozons Costa Dani Heba PFA have made any pharmaceutical shops akɛse ɛwɔ Ghana nyinaa atena na nkasa Kumase ɛyɛ Swami Mazi Macro Gold Fuel Station for 0557 009824 and 0500 110115. Maami adusa wɔse madasie nie ɔse sɛ ba ne redie ho hawo redie ho dadwene redie asɛe amwani aboa bia mu a ɛyɛ Skin City Laboratorium ɔfa ne product ne nyinaa wɔ Poland ɛno nti wobɛkɔ Maxima ɛyɛ asɔkɔre mampɔn affordable house main gate ne hwɛ ne mu pɛɛ ɛhɔ na Skin City wɔ frɛ 0248 936297 ɔbɛgye so mɛgyae baton no ɛde ama Odame Kodua Daniel wɔne abedwafoɔ no ɛnkɔ so amobo hu na ɛsɛ deɛ som ne deɛ ayɛdwo yɛgyae magyae som adɛn sɛ som no original one nyambae original one ne deɛ ɛno na wɔka ho asɛm no ɛde adeɛ aka 2.5 years a yɛbɛpamo abosom ne ahombɔne nyina afiri Ghana 2.5 years nti yɛwie ne nyinaa na afei ɔsom todo no aba within 2.5 years ɔnsɛ book bi abosom nyinaa bɛfiri book yɛ da hɔ yi Quran the Bible ne da so okay wait okay ɛno sɛ ebi anka wasɔre na ɔba adwuma pɛ sɛ wonya sika bi a the third temple of God okay nsɛm bi wɔ ɛdin wɔbɛbɔ no number of times bibini na tworo yo before the just bibi papa bi ama yɛ da ho yɛde nya bi ɛyɛ nwanwa sɛ abibifoɔ aniwa atumi akɔ akyira kɔhu sɛ 2.5 years later abosomsom bɛfiri sɛ ɛyɛ soma ne asoma ne sɛ ɔma ɛsɛ adwuma no ɔde 10 years ɛne wɔtwa 7.5 years taka 2.5 years nti wei na asom no ma ne deɛ ɔmode agya mo samba ɛwɔ sɛ wokɔ bi ɛhɔ yɛ mmɔmpa yiri baba biara ɛno ara ne sɛ ɔtontom Nyankopɔn dabi ɛnyɛ no bia yɛnto de mɔ sɛ ɔmo awa ha ɔmo abɛka moka ne sɛ Rabi yɛ kɛse wɔyɛ kɛse ampa dabi ɛna meka Rabi yɛ kɛse wɔyɛ kɛse ampa ɛno nko a wodidi yɛ bibia nti ntontom no nkasa de nya maayɛ nti nkaekae no ɛno na ɛyɛ Rabi yɛ kɛse kɛse ampa ɔmokɔ ɛyɛ nhyiamu nya asɔre ɔmɛdi afa hyɛ na nkyɛm de wobɛkɔ bi sɛ August deɛ no bɛba so aho mɔhyɛ date no August 24th ana 16th to 24th epu de kura yɛkɔ kura broni kura broni bi baabi sɛ aborɔfo no last year so bi bae asɔle ne nyɛ Jew dabi o ɛnyɛ Pentecost ɛnyɛ Methodist asɛ wɔde wayera o yɛ bi nua bae bɛdɛ wode matam no se kurom hɔ mɛdɛ wobɛkɔ ɛkɔmfie tuam baabi a yɛduadua mborɔbɛ no wɔ saa no ɛhɔ nom papa no ɔka sɛ
baby factory no friend say sugar factory no aha ebe ya juma che say amanu padi fo abe hono dia he wana kaza onte papa ya adi akunfi be sugar factory be ya juma de so ndo nyese bia wadi bone bi ho na say waja kente so ahonhum no mo agina ho no ona betima pamo mo sa for that me mama me eno mo kutatuo ne ajan Before factory, you see, and then I'm excavator. How would you drink that? A concronia, Miss Mafia said, Factory being or main mean a home the Ginano. And to Commander Sugar Factory 2014. Bra, now baby Commander Sugar Factory. A concronia, Miss Mafia, a call Commander Mahin on one coy. Or said to me be eating a Commander Sugar Factory nano. Say, Bay Juma, this one what you said to me, nephew. Or he know you too. And the Commander Abrim Agonahim for Nina. And the actually now, or your concronia, Miss Mafia, and woman was they actually rooms so better to a home bonnet. Say dangerous. And the actual was after a concronia, Miss Mafia on Sambra. Now on me and she share for fraud. And your smart, let's your phone be man a call. I say, the Oba by your name, so better to a home bonnet, a floor. And the one me and she share. So on a on here no, a big good na him fear her own to know. A concrete Miss Mafia said, Ya Miss Mammy, say my pama home bonnet from my name, say Papa dear and the ornament cost. Commander my henry, I say on money yet, no, I say. One from my mayor, the end may call. I said, Mahama baby be Commander Sugar Factory, as you be playing ye, Juma. Okay. And to buy 8 months near the president, you see, may not to be. Okay. A Kufado, you're a friend. I know, Obisa, Mamma Rebecca, Pacho, I feel Jameson for you. On phone, a friend on phone. Okay. No, beside baby fire, Commander Sugar Factory. Was factory in the hormone. Say, they are more Jimmy to me, say, Yamina was mammy. That's a mobile now, so maybe a mamma. Yamina smartphone and she shall order more. I said, oh, mine now, Jimmy to me say, me and Miss Mafua. I said, mine have a fan to my perfra. On both side, Papa or one who no moon. Okay. You have no problem. It is Papa no one. As my friend at the same time. And your sugar factory, or the moon put a tear gas in now. I dear you penny for your come, and ain't enough in a Matthias. One me and then excavator in a chrome. Would you see a no more? I said, one cup of chrome. One me and then ye. Said the Yesu Christo Bama is about. Said the Yesu Bama Israel and go on my Irano. So now Muhammad Sobama, friend say Arabia for no. Sa no Yamesoma for you, so Bama Ghana for. But I need any tre akobia singina because we know so much. Ghana for no. Sumbia biwu nti trampa. Aha, sa ntontom somu ye na nkasa no. Eno somu a ebefa wiase nyina. Apart from Arabia and Israel, amount do aka nyina no. Opese Arabia and Israel nkam. So mo de obo ade ndo mo soma mo. And now one cast, I know what you need to dear papa can you went. Said the entire mammy besides her son. Yes, no. If we are see a work, Arabia and one. Amami and Sape. Anna Yameno Moapam. In Cramofo. Ah, yeah, Arabia, my yes, and Cramonio Tegana. After the Matthias, Cramonio Tegana. Because what can't Cramofo, dear, not as a Cramoni via. It's inside the Matthias. Gakon Cramonca Jane. Papa, I am trying to come on some of my dinner, Chianco. I can't grab an idea and come on AC. No, my question may be sad to say. Sir, Papa Yan to 2 on Bonnie ye. Now on fine Tom someone AC honor. A dear Yanga, ye been a danker. How? The woman ye. I say, Bray, send Obio pass me, or the book in the corner. To me, one. When him the woman to us what the ato. Basso, the woman book in Cobafa. I say, Bray, Nimpa, Opa, Assume. Or person Musnes and if you as me any away, also the hour pull me ding. I did know we are the crane a year, sir. Was sending part of a home runner, mobile young upon the swim. Okay, as an awesome idea. As you are. And the catches on kind quotation beyond kind of shady. Or for Odame, Aja, play a woman won't. Or passes a gun of free now, could Independence Square. Maybe I want to say, one insurance one Jibida. For water, and chin, Amia, Bansere, Kawa,
bisa one say when na uncle madam ho konfo ho sofo ho uncle kwaje moada. Okay, by the name fa. Kinkami anko. Okay. Exodus chapter 20 verse number 1 down. Osino Yakupon kan nsem yi. Osin Yankopon kan nsem yi na say. Mene wo Ewurade Yankopon a meyi wo Misrim asase. Osin mene wo Ewurade Yankopon a meyi wo Misrim asase so. Nkwasum mu no. Nyanya me foforo enka me. That means nyame ahodo pi wo ho a wo kwa obetumi aboa wo. And internet nsem na obisa me ya botan pesa me the Bible ni ya no. Osin me nyanya me foforo bi enka me ho. That means tumi ahodo pi wo ho no. Ono Yankopon na ebo wo no. Okwa ne nche obetumi aboa wo. Yankopon se man kwasa ankrofo no ho. Isan se oboa ma wusi abronsan pa papa wo achi asem na ebu no. Emransem do Moses o de ma hwan. Emransem do no kwaje o de bra hwan no. Israel. Enti Ghana for ye dia ka ho bi. We all can grant and Thompson Mransem so no cry the same thing na wom. Moses Mransem do no. Ghana for ye ka ho bi. Ye nka ho. Okay. Enti se o ka kire obo se emo mu nyanya mfoforo bia enka no ho. Ada na nyi ntumi se sabre na Israel nyame no ana refer to Israel asem. Once I make us and Masha some kind. Say Jesus kind. Or say asasi so asem po me ka kire mo amunyi ni. E be de no so asem ka kire wa waje. This nyame ya ba ko. Nsem ya ba ko. Nyame ni de ye nyina ya jatumi se o ye ba ko pe o. Enti but o ministers awa assign o mutu nations ano no tesoro ano o je report eti nyame na wa assign ni to Ghana no me hwehwe no na me som na ada no maye bone na se wo hu nyame no bre ya ka se mpacha wo tie se wo nko mara moda nko ninsini ho nko konfo ho nko sofo ho nko ji bibi mfa mbo wo brother na wa adwena wo wutire ban se Yankopon e ba kope bibi pa be so pa no ti wiase a yes wo so nko sofo hoda onko malam hoda onko konfo onko dinsini because ya yare a ye be ko dinsini akọ Pedro menka bibi kire so na ye pemu ohunu ni ehuna yanko difo bia wa ni odi hunu ade ho a ye be ko malam bi ogbo anwema ko pa ade na kira kwan enti ho na saa da mo so ntu bi da say obi enu won kwaje owiase Israel for yes ade no Saudi Arabia for me yes anya man o ko Israel pen o say o ko Israel pen Israel for yes enti Israel for na won so mo no Jew for mu twa nkoko go nsa no ogbo ade no mo so na mo so mbosom Jew for ben Judaism. I know say papa betra ha ka o anya no kre. O so mo jama mra dia manidi o mu gu nsa. Anya no kre na mo twa nwan. Na me pese me chere nye niam bi. O se ba se Bible no ewom Passover no say di dwan bo afode. Awo Jeremiah 31 o se prebi ba Awurade na o se me ni Israel fie be hye be ye apam foforo. Tete bra na nipa ye. It is apam foforo na wan. And o di Jesus ba. Ayeka. Jesus Christ prayer aso so mo say edin so cry event ye enye obi ama wi say friend Jesus Christ o say Jesus no Jesus na ga say din ye almasi Yeshua enti ada na Jesus ya brofu isa say Israel for alphabet jeni enti ada na ye kasa mu nyina no Jesus ana wo kana won kan din aboye anu na me ka manfo be hu ti me kire won ma won hu say na ti a ansa na din a Israel for the friend okay sorry sisi ano se dem busa ye no ye twen se de so no be so den tontom na hyase no sisi ade ne ye enka bom no na wo ho anasa asumdie ne na wo ho ana o me hu se asumdie no wa de nyina akoye wo apomdie a unya asumdie obi bi akoye mu hyiam se asore ana mu hyiam se kuo ye hyiam se nyamesomfo ose ade bia den na mo ye mu hyi activities ne te say yesua nyame na asem ye wi a quest bia wonti ase na wabisa bre ye won kramofo wum okay de me ameda no wa hakra me won kramofo wum oh okay yes say yon commission minim say ya so ba ko so ahemfo doso mpa you crying for more than 70 enti had mu hia wa he ye hia tafo assemblies school tafo assemblies e do kra ofa he da community center would first staff with junction oh okay this one pointing oh okay yes it will be odium okay there will be ehwa there will be ebuakwa any branches na do so the more person on say osmena nkasa no okonkro ni nyame smafo ya one more sabi one more two kwan akwa abruchide no no one bit nsem na but I say so be person of frem no ne mu di nkoma na say ohwe mo chakwa number dey say
number no 0541 846 494 abusia se wo pese asumdie ntontom asom eyen kabomai wo pese wo mu din komo na atensem ya mo fa nkyai se na yentumi ambi tetafo line anto ba mamo enti wo pese wo frem panifo yi na no mu din komo na wo tu ara mo na nsem mo kan wo gye mu nkyire mu ya 0541 846 494 0541 846 494 ofresa na mana penifo amna mo bon komai eye osuani asare obaje osono no wadi nkomo na de kire wadwere no wakyekye bu nyina de amawo ebra mo pese mo hyiam na ono mu di nkomo so no be man ho kwan amawo tifro no 0541 846 494 0541 846 494 nemom wono mo pese mo ne okronkroni onyamesomafo ya wankasa ebo nkomo no akwanja da so utimi frɛ no wo frɛ no befa ono number ni 0543 466 275 0543 466 275 number wo de me se ma dakra da nyana me ameka 0543 466 275 yes sorry nkonya so mi de okatwa to na afɛ dia sorry offer that me da so the wati for us tia won matie yen na mom no be o man obi awo how 1.9 me am wa ha no me say be problem me ntumi solve ma tina de okonkro ni ya mesma afo ya na ho matrofo atodua ya me aduma da e be bande ono anka okonkro ni ya mesma afo ho nkomo nko a na ibedi kwen ofa so ye na adwuma o hawa da manfo so a oyi firi won so san say me ametia no ma no de ne me ko na me the problem me abranti bi a spiritual marriage na me fa anya hwe sina metie me na akwa hwefo so mu eye ebe kan ho asema chinti actually ye bedi de ya ba asom ne mo de ye de ate de be hia ne beka abusa ha na de yankomo ne sira meka wo se ene ukwada de we say ye ne twins powers ene bebo enkomo ato adwuma de ne so entafo tumi no oguso de ye adwuma na before that no yanko jenkrato we mra ye ba ne twins powers ato aso okay ajenkwa 101.9 FM suni yanko na yanko bo enkomo no Emra Sisia or Brian Jenkrato. He wants what's the wedding easy? Missy, Lufat na wajima were you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding were your hospital. Sister, where I imagine that few hours to my wedding. No Missy Nsem whom I yeshepe. Link it was a my husband.